Sdpo Prasan Kanti Tripura luku Chobamung Klaithani wo Shaktari no lukurok no Chobawi tongo amo joto hasini lukurok no Shaimano. Boni posting Sarkisa Swkang no Sejakmani Amtoliwo bo Thayachani Swkang Paithakni luku Chobamung Klaika Shangarang Shalo Tui Thampute Maharani Puro. Prasan Kanti Tripura ni logiwo o Shalo luku Chobamung manjagika CRPF 71 Battalion tei Mungia kami ni Police nai mathang o sishong koktama thumnarong ni biskango Sdpo Prasan Kanti Tripura Shaka chini nai mathang rok lukurong ni bagi shaktharino samung khlaina nango luku Chobamung rok khlaina nango duty ni logi bahaino kabangma barja tongo lukurong no chobana ni bagi hamya jorawo logiwo tongnani kori jorawo chobana ni rok tei biskang shalo bahaina omahai samung botang rokno ang joplaiawino khlainai ani posting sejakmani yagolo hnibo koknarkha Sdpo Prasan Kanti Tripura. CRPF 171 battalion by 171 battalion CRPF by Mungia kami PS ga ang Sdpo fire joint patrolling of Tripura para hanjago athramura wo kasaro or je tunnel tongmani or para or phane bagai lama connectivity খুব চাইয়া kai main je national highway hoite omo pray 3 km angkai oro bepak bigra rokmang angkai tabo masing kasa kelai khaba angkai chini district police ni torof theke जों तिनी रि कुतुंबा खाता अरनि बुरसुक बुरा रखनो